Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Pini ke 14 November 2021 ola si Pini bangke. Intum dak club long sinon ilitum dojo. Pini bangke Karbi Anglong Singing Superstar season 3 lo la si nilitum dame dak nang kelang nun hansi nilitum dame bang eklo jo. Apu nili ek asupu ben sinilitum nang kidunik jo la sinon dak kuma masih lun kilun tek nai mai ilitum lang ponik na. Non vlogs pang ceng ponik na nilitum di fuklap long non nang le alo jo non si nilitum arlo kiludun hila. So guys lapu nang lang bom no nilitum na non arlo an kepale populo jo lasi lapu jerpo wana cetong ala ya alang ni ta youtubers lah kona jerpo side la ya non mama silun kilun ki jume nai manon nilitum lang doni po arlo pale dami po na aduh betang lang dun deh ho dambom lo. So guys non sinilitum yo arlo an ki pale dun ji po yo ku jerpo lo ba dak masa lun remix dak masa ini mon guys step chicken bang thổ kép thành vậy một cuộc tộc thằng kia tộc thằng kia như vậy một có là gì bang cái bang thổ kép nó mang cái bang cái jimmy lulu lagi anak itu keceng pakai kabilun mare sana patu boji kabilun mare sembilan tujuh pati korpo pakai aja tuh berarti hinjilun bang sana apa nonton Lata Mangeshkar Muhammad Rafi Kishore Kumar nah tuh bang from spesial di sini gitu loh ada ini pakai children day spesial di kalau itu sini loh kan hasil children day spesial masih lah atau mana spesial di pondok akan jadi tunggu baru ada spesial di pondok ada langsung competition pakai itu Karbi Anglong Sing sejarah masih di bicara sini tadi sini lah ada langsung competition kalau pakai tunggu baru mangga cepatnya boleh nah selama itu opportunity kan pakai competition kan lun paling tak ada pati pada tu orang jadi si, ini tu, kalau faham itu, lagi nanti tunda sini lo, lagi ada manteng ke sana, ini tu Karbi Anglong kan, alang lagi madu dah kali, ini tu kacing honai, ini tu masa, ini tu pan jutang jupa, kaji ke tangsu, kerja tim apa tu, finish kali, patumi kali, alang lagi, ningkarin kau susi lo, jutang nanti lima tu. ऐसे पीढ़ी अलग लगा सकता हूँ पीढ़ी तुमको पाई के भी पूरी तुम क्या हो सकता हो अच्छा अलग ही ये तुम भाग कचिंग हॉल मत नहीं तुम भाग कचिंग हॉल का पीढ़ी तुम अलग ही संसूर्य साइड मुझसे लगा सकता हूँ जैसे अलग ही भाग पीढ़ी हैंग सोचा चढ़ा पड़ तो अलग ही भाग यार पीमो वैसे में कर भी बहुपेन मानपेन पे चिट्ठी पड़ तो अलग ही की दूध जुटा लेके मकान पूरा लेके जुटा में सी बिना लापों के चिट्ठी लाप लो अभी तक अकेले तुम कचिंग हॉल चार Kisses Presiden Sacon Luting yo kalau di Parlemen dengan partisipasi juga kan di lapangan Wakata sini lo kalau lagi jutang mancing hobi bang pilih kayak itu man kayak kita kalau jutang panen akal cap tim abang puluh di pasal medang suan juang pun itu madu dah kali itu mancing hot sa Lucas Pancu alang di pasal medang kita ini pasti bancin lo alang lihat lo LGT production lagi full of but CEO lo dalam di pasal medang kita ini pasti bancin lo Jawab dulu sir. Raksa Rajiv जी अलग लिबास में डाल के भाई यहाँ से बचने ना जी अलग लिया ना फिर अलग ले जोइने सिली तुम करतो कभी तक इस तौर लोग ऐसे शुरू पिक ला किसियस लोग इकलेम बांग फुल वाला लिखने में ऐसे अलग लिबास में डाल सोन चांग पॉइंट इली तुम असर Hinchok tisu alang di fase medan kena masih macam ni lah kan alang di fase mekar di bawah pen kerja masih itu mainjil apol kon
Cholo pilosa. Di dalam ham society amasi ini tuh rules and sonsing kifan aning bangta, pada aning kan bangta lah. Kecepatan ceng untuk itu ibu milun kai kontrol jadi klasi finish tadi. Abang society yang dia aku pusat cepat sini dan ada itu kecepatan yang neng pangceng pun nak klasi. Abang so milun kai loh. Kerja pun juga ini tuh founder lah pende lada kai itu tuh kisah sah presiden sah pasti kerja pun pasti begini loh. Apa yang dekadu betul Islam mangke, nanti cerita tuh dia bang pulau, mati sponsor tuh dia bang pulau lah, pente kecing ben, pinian sampai kayak kita, dodi profil loh, hijau dalam kecing. Kalau bingung sing superstar loh, season 3, alang lipas di conservation of time loh, makanya ini kemana kita tuh dia bang pulau, alang lima tuh tadi putar bacaan itu pulang lagi, bina sing dia, coba bingung sah, ini tuh kecing horn mati. Itu pakai kemat itu malum kam na paklang ber abang thi alang ni panting dia kilo ni tipi alang ni panse medan ke mai panse panci lah kan alang ni panse medan di bohong ben country mesti itu injil pan panci pan aki hai di kilo ni tipi coba pikir alang sampai itu ngang kita lupa coba pikir alang panci panci lah Jalan itu maju ini si pini dorde mau pipen ceng lokal dong bisa melang itu mesin yang patah dulu abang budung lah si itu kayak kita tengok ni alang ni hello advisor sah dorong dah alang ni masa mereka di mau pen country masih macam ni coba bisa yang sekarang cuma pun itu ini tuh kita ceng on mem lo mem malah ni alang ni sebagai advisor ini tuh orang kageng sing superstar orang advisor alang ni sebagai kayak mati di suri pen ceng lo dorde mau bisa melang patah dulu natang tilo kasih alang ni hello mem malah ni bongrompi coba pikir mem Kasi alang li panin tum tingni ni lasi bini sa melang li tum mesin ang jang na sa ilong pula pente non so kali mo kijut ang sa melo lasi aprang sinin so hangko itu SI katha sar SI katha alang li tum mesi keceng pen sa melang sa sa ilong pula pente non ke bang jila pente momo sa melang li tum sa ilong polang li hello sar SI katha Nanti kita cini lo ganti alang li panken non malam cetang klub alun se alun mate nanti kita jono lo ke ong supi alun di service mall se alang li sampai sini pen bang ini tunggu lang cerap tunggu citu tu alang li sampai naga sai dun napang pulo apen te alang li tai lo kami se po dari kita cini lo lagi kalau pin dia apa kilo napang budi kasi alang li pas sampai dakan chang pon itu apen te alang li pas sampai kalau di po pen kalau tu pas sampai cini lo alang li lo service mall se Coba bilang, mana di bela alang tu mereka komen, nanti tu mang PC cok cima son ma kopi malang itu mereka ini manggil chief just asal sila keluar ko, kasi alang itu mata itu cini pon itu, kasi apa sini ni jangan pon itu lagi ini tu kacing horn, mem lo, alang di tapi kacing mana cepat duduk nabang thui, kasi apa sih jangan pon itu mem rasilah seni bola. Alang li kihas season 1 season 2 ben tamai nang cepat duk na bang phila masih alang li hello bini ben itu long nang jetong lo sia keceng lo bini ben gela alang li tamai ini tumlong acu ben thilong le di kasi bini ben mai tu thilong pon pon thank you ben la ben tu tulak alang li ke inu radio artist launch tagali alang li ke inu alun sipo alang li tamai season 1 season 2 ben tamai ini tu masih hon sa tu bang alang li ke inu radio artist launch tagali alang ta lun sipo di Kasi coba pikir lah, kasi coba pikir sah. Ini dah itu
mui nang sini cila pendek kaprek tapi itu langsung tilo stek longbon putih kelima kala asi itu langsung bangkai kita tinggi nang ne asi itu kal di demang kela keceng lu pasti asa boleh lihat jadi di asi lahai bangke boleh salong tina gua gini tuh pati palu men tentang akhir ada kita udah langsung bakal sampai tapi deh ahok lah non sampai alam itu interpolis cengkol po nang kini di lanon next mati kita lanjut acik grup yang tadi asi alang ni hindale pathan na momentum pe je chengi ma ta pele konana person tu nasi ki biji ma alang di phathie kan ini tuh bini abang saya top 50 an lo made dun barim kecepatan yang belum dulu kesini ngarong pin lo kesini tuh kowe game tuh dun barim bang itu makin angsot dapat itu kegeng nanti ada itu dang itu buat selesai bang ini ngarong pin lo organizer kan tapi non ke bang di nang dihin bagi juning tidak sebab pangkakan hapo non ke bang di December 15 artikel mati army lote or kada Bangalore Intercollege Temple ho lada bang ke lo kachardi bang to bang itu ansi bang solong itu maju jangan coba kecepati cempa ho ini lama badingon no kecepati ngobrol sini nam ni mesti keluar. I was the anchor of the last season, and so good to see all the judges and of course our first new face. And I think we should begin the program. Okay, the first would be Jyotika Kruti. Alang ni ke top 30 nong sineng Hong Kong lo. Lasi alang ni thale nong hang polonang cha alang ni pene patang pon tulunang non ke si kilon pon siapang phi ke Jyotika Kruti alang ni hintansi don pon po. Lapin chisik make pin kilon ji lagi ke si contestant number 1 Rojuni Nempi. Lasi ke si non hang pon tulunang lagi Sami Jyotika Kruti. And will be followed by Rojuni Nempi. So please, I request Jyotika Kruti to please proceed with the stage. Saminang phane rasek lo penne singve nang doi bongoi mi tampe And he is all the way from Hamren. His name is Harman Hansi. He is a wildcat entry in season 3 of Karbi Anglong Singing Superstar and will be performing here on the stage. And his name is Harman Hansi. And Karbi Anglong Singing Superstars is sponsored by LGT Sydney Production and Koka by Cutting and Tailoring Di Furongtiang. And also, a consolation prize will be sponsored by Sarbinar Suntaron. And how we got a wildcat entry and from Harmon Hansi from all the way from 100. Saminang phane rasek lo penne sing nang doi bongoi ne thare po seng
mo singkreng munta jong. Okay, so next we got Raju Rongpi all the way from Biswanat. Ilo tumong nong nang seperti po lagi Raju Rongpi all the way from Biswanat. Alam lagi ilo ciaji ati alam lagi Biswanat finance lagi bang. Biswanat long lagi hello big. And also to remind you that Karbi Anglong Singing Superstars is sponsored by LGT Cine Production, co-powered by Cutting and Tailoring. Samina phane rase lo penne nese nandoe hungry bear or be hungry bear ne phan ka honte sia se nang lang e kor be hungry bear nang jualang ke. So guys, lapu dame Karbi Anglong singing superstar long nang cepate dun abang putum lo jo nang liana penne di mat ke di puna thula di puna thula dahar koloni di nang li bangke Jadi kumala, mat di nang li happy nong bangke binong kita pucuk ke helah. hala di nang li tume ko sono non pini lun kilun ji phan nang li tum chisik pamilu ma Pilih bangke dulu ya, lampu jerpo dong, mana nak kita dia. chok nang li cepate dun de nang di non nang li la serial number ma son ni bang ta puja sambun Kita kalah tak sih nanti mesti kan. chok de nang li lunun pame na ola biasa de sero lo ente Oke. Malong soturbo iklu pita kilando lang tahati ningang so kilang abu londo ho 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 tara tara ru ho 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 tara tara ru गुरु के थम था सोअर लोके कम करबी हनरी बong पी पुम चोर long bang kang hon kang bilong ne han thang sing te ron ahi thia long chojor dun bikron Nijang niserbo sumindarnando menun nang irjo nito dimilo amen munjiko ho 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 tampi chokari karo pholo nonga polilo pholo sota nong nampo pholo tita nong nampo chiklo malong soturbo chiklo pita khela mo sing kreng mun ta jong ne nang lo po nang long apornum malom ne Pita
nang thari po ang ro dang dang rani jong nang hiju ang lang do e rong ate alo ije tong nang pu জংসি দোলামো নিধারে পোমারো সেংহাঙা পিরবিসি জেলো দুন্ধুবো ও বঙই মির আংর বাংলোতে এরাই পাই পেলে ওরা জানুনি de